dongmukak for Asaihem along karbi anglong youth association mate thihek pen KY asong tumahang ke thekarni katalon pon. Karbi anglong youth association forward anniversary celebration ketalon amai long kachitong dun KSY siamai phu edison tokbi lapen phuloni youth development amai phu ron tu tokbi lapen dongmukak KSA along klembang phu Rajiv Kram sa atum chitong dun si. Pini labang so forward anniversary celebration along Mai kacipahem pupon mai pu Michael Teron lapen aluhi kapachini pona bangke akas rong paralang litumsi pini labang so amai long mesen pen pachun ponlong. Labang so KAY asong along kiklem kacipaduk atum sodar tiso sonkiri tiso Suresh Teron atumsi labang so amai long klem polo lapen KAY along I spokesperson hinpen lam theke jai pona long ke Kedam tang ason thak sinon eprangke wangjilang sitami mesen pen klem popupusi lam the than pon. Ini itu ulang kamaji karbi anglong youth institution pen ini birth anniversary ini itu misen pen samjin pen ini itu jun pemelo la pen non kenang dibo lang karbi anglong angkang pialong ini itu la pesonsi program adin kami ini itu anpen misen jipan la pen ini itu mamoto peace and unity la puson itu kengkang sejor ji la si program itu karbi anglong youth institution about anniversary di yang dek ini tu kadu tapi terus kita macam paponten ni yang sampai ini tu besi tahun dulu lapan alang itu kan itu ta si ini alang kan kita pen am sose karbi anglong arah lapan bagi pilong dia farman kan itu asong karbi anglong youth institution anhang patek bar anniversary kita alang ini tu macam tahun dulu ya dia tu am ni insan pikan tu lapan non kirang girang perang Ran susai karbi anglong akan diklaim meji pan itu alang itu pan cuma itu pondok.